kafege birinchi жолу келгенде kafege келесиңер, дагы көп барасыңар да буюрса кафелерге. Туристторуңарды каяка коесуңар, кантип тамак жейсиңер, уялып тамак жебей отура бербей, кантип аккуратно издеш керек деп. Тросту киргенде биринчи байкап алыш керек. Бул үнүнөн байкадыңар, кабинка кандай экен? Кичинекей чоң. Чоң болгон үчүн жаныр атат. Анан обычный тросту мондай коюп, жаныңарга эле мондайына жактырып коесуңар. Вдоль. Только мындайына. Кимди көтөрсөң заки? Мондайына. Турабы? Турасына мондайына. Между эки өңөрдүн ортосуна да, Түзүнөн коюшпай. Түзүнөн. Монда буяка кыйшайтпай, наоборот мондайына түзүнөн ар жакты дейт. Ар жакка карап берет. Саат мондайына кетет, анда кайланат. 6. О жер значит 12. Все, теперь неден издеген жол. Смотри. Стулдун үстүнөн издегенде монтсаң бирдеменин ичинде колуң тиет да. Ошентип колуңду мондай кылып туруп, снаружи и щупаешь только на расстоянии вытянутой руки. Вот. Дальше нельзя уже, да? Дальше не можешь. Дальше это чужая территория. А дальше можешь просто спросить. Түшүндүңөр? Все, анан азыр эстеп кал, где 6, где 12. Аны общий анан кийин айтып коем, Силер отурган жер всегда 6 болот. Силер отурганда, хорошо? А бул жер значит 12. 12 бул жер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Элестеттик, Все. Эми издегенде ар дайым колуңузду мондай менен сыйпалап өтөсүз, мына сыйпалап, анан колуңуз жеткен жерге чейин эле. Эгерде мисалы үчүн салат-палаттар болсо, ошол тарелканы мондайына бесира мондай айланып чыгасыз да. Ошентип айланып чыкканда кашыгы сразу болот. Кашыгы табылат. Эгерде кашыгы жок болсо, аны алып туруп, кашык салып көрүп туруп ичине, салат болсо аны өзүңүздүн тарелкаңызга салып аласыз, Чтобы коркпой, не болбой, неудобно болбой, не кыла бересиңер. Азыр кыздарга деле айтып коеюн, бул жакта бизден башка эч ким жок. Кыжалат болбогула, хорошо? Бүгүн практика кылып, жеп, салаттарды өзүңөр салып көрүп, кичине төгүлүп не болсо, андан кыжалат болбогула. Все равно бизден башка эч ким жок. Бул атайын ошол жакта не болот да. Башкалар көрүп атат, анан кафеде издеп тамак жебей отуруп албакпы? Анан бул жерде ошо бизге бүгүн чакырып уюштуруп берген Усман тапшырган, Алла разы болсун. Момундар бар, мусулмандар бир тууган дейт. Ушунчалык биздин бир туугандарыбыз сабакты баштапты, ошолор үйрөнүп баштапты, ошолорду бир колдоп, биздин сүйүнүчүбүздү тең бөлүшөлү деп бул жерде чакырып отурат. Эжекелерден Алла разы болсун. Ниетиңиздерди Кудай таалам кабыл кылсын. Бул биринчиден, экинчиден биз дагы ушул как раз уже азыр 1,5 ай болду, 1,5 ай болду. Ушундай уюштуруш керек болчу да бизде программада, Жалалдин. Ушул моментке туура келип калганын карасаң, бул жерде азыр мына тамакты кантип жеш керек, кандай мындай расположениясын үйрөнүп алган, алхамдулилlah. Караңдар, бисмилла, азыркы үйрөнгөнүңөр боюнча баштай берилет. Аллахумма барик лана фима разактана ва кина адабаннар. Бисмилла, баштай берилет. Бул жерде мына Гүлназ эжекебиз эң биринчи барып туруп ошол Америкадан үйрөнүп келип туруп, өзү жалгыз, мына азыр кенен басып жүргөндөрдү үйрөткөн. Мына буну дагы ошол Жалалдин деле үйрөткөн. Келечекте мен аласың деп. Азыр экөөсү биригип туруп ошол Көзөздөр федерациясын ачкан. Кыргызская федерация незрячих деп КФН деп туруп. Ошол жерден мисалы биз иштешкенибизде бир 2 жыл, 3 жылга жакындап калдык. Азыр биз иштешкенден кийин булардын өзүнүн 6 айлык программасы бар. 6 айлык программа. Эмне себептен 6 ай? Себеби бул жерде 6 айга койгонубуздун негизги себеби дейт, жанагы бүркүт эске алынган да. Кудай таалам бүркүткө 30 жыл өмүр берет экен. 30 жылдан кийин өзүнүн баягы тумшугун сындырып туруп 3 ай чыдап жатат экен. 3 айда баягы тумшугу кайра өсүп чыгат экен. Даананчам жөнөтөн камдалып туруп тырмактарын сындырат экен. 3 айда тырмактары ошентип 6 айда кайра жаңы жашоону баштап, дагы 30 жыл жашайт, 60га чейин жашайт. Ошол себептен булар ошо биз бүркүттөй болушубуз керек. Эми жаңы жашоону баштайбыз деп туруп, ошо жана сертификаттарга дайыма бүркүттүн сүрөтүн коебуз да бизчи.
Oşanda bu jana şu 6 ayın içinde kadimkide jaşoonu yürünüp var. Oşan en negizdeçilere bol oşal Gülnaz Ecekeviz. Andan Gülnaz Ecekevis'den jenginin jerden orun koldan aldı dep tur andan keyin bu emi aldı işte. Em aslında bu köçede bastırgan uşu. Köçede baskan yürütken men jana emettir kvartira izde otawuz da. Murda oşal 3000 dollar eken har bir adam 6 ay okuş üçün. Şöyle kvartira atsa төлөгөн da. Andan keyin kvartira alıp berem dep kaldı biri. Ekoz kvartira izlep жүрөт. 12-ci mikrorayon 11'de köçede baratıp bardır çıksa aylan yürü ötüp ketet. Ançam çeçeden sekir ötüp. Müretem çötüp pazar dertin diye. Sen göre tokşasın diyeyim de bunu için. Günlü aylan ötüp ketet otasın desem. Ustaz men deyip günüge 10 kilometreden aşık basam deydi. 10. 11. 12. mikrorayon Hasanbay 6. mikrorayon Capkan bile dikinde bunlarca. Ana kvartirada barattır, ustadımla kanişten toplatıp koyun dedi, göz gördük sen. Evet tükettim zaman da musu kancadan toplatıp koyun dedi. Nerede bu halde bilesin dedim. Ya bu yapmayı çok kabile ustad dedi bayağı yerde şey. Adem kudaşı bir de 2 kvartira satıp alındı. Şey 2 kvartirada kudaşı bayağı da köp kalacak ketmekten. Bunlar bekar oldu. Ana İman Meşidi'nin Allah razı olsun. Şu İman Meşidi'den 2 adamdı bayrak koyduk. O şu 2 kvartiranın komuslugası kança çıksa biz moynumuz alavuz dedi. 2 adam törüp durdu. Produktasyon ançamça ne mülçük karcılar olsa iman meşit kötür otağız. Hem de gerek bulup duran bolsa. Janakında da cemaattan 3 koydu soydurup, buna da emlanda maygalatıp 2 halatı salып koyduk da. Oşonda belki İbrahim aytып atpayбы. Usta dedi biz 1 kilo etти 1 jumaga jep berет элек deydi. Ya bu 1,5 koy 6 ayga жетет деп atpayбы. Adam Kuday talan berdi. Oşonda adı bu жаңы сабактарды biz başladık da. Oşoların başında oşol emet turat Celal'din. Bu Celal'din 2 yıl, 3 yıl çempiyon. Dünyanın 3 yıl çempiyonu. Allah Teala şular bilen beni bir tuğ akıl oldu Kuday'a şükür. Kuday mertamla bular bilen tanıştık. Kuday mertam bu bizden emi жаңы dağın bir tuğ anus tağıldı desek boladı da. Bu Osman'dan Kuday kalsa bizim bilen bir tuğ bolup kaldı emi. Bu жерде мына Mirajitin burada gelecekte dağın köp işlerdi kılavuz Kuday buyursa. Adil öşüntü koyun emi bu akıl kız emez başlanışı dep koyalım inşallah. Bularning şu maksatı var eken de biz daha yardım bereli. İnşallah şu kol kavuş kılalı biz dağın degen. Kudayım buyursa gelecekte daha köp işlerdi kılasın inşallah. Akta ustaz jana meyrimli ayal degen jana fond бар. Geleceğe bu şartta jana bu жасыраktагы kız жүрөт го. Ошолор бактылуу формуласы деп жакта бир аялдардын кичинекей менен аракет кылып келе жатышат. Эми Кудай буйрса будан дальнейшем дагы көп нелерде бuyakta da ustaz kelgen эле. Başlıkta oturат. Mirajidin mi? Ошолдо эми азыр кичине мындай bu hadis aytып койсо ушул мотивация. Bol inşallah. Nahv deyen kitap var mı bizde? Nahv'da aytat mı? An-nasu lin-nasi min badwin ve hadiratin illem yeş'uru hadam. Adamlar şahardan bolsun, ayıldan bolsun, özleri bayqayt, bırak birbirine kızmatçı deyip de. Ayıldanlar kartoşkasını satkanға suyunlar, şahardağlar satıp alıp jeyinge suyunlar. Sezmeyiz, bırak barımız kızmat çekemiz ha. İnşallah bu жерде de bu şehir şarkak varıp gelecekte inşallah köp güzelleri tarbiyalayız inşallah. Allah razı olsun. Allah Teala her birimizden übürüzge bereke, iman, insaf, intimak, densoluk, uzun ömür nasip etsin. Kuday Teala bizi bir gün çakırıp, başımızı biriktirip, şunda bir jakşılık işçilerini uyuşturgan, Mirajidin, Osman, übürelerin benen, oşal bizim ejekelerimize dağın, Kuday Teala niyetinizlerde kabul kılsın. Gelecekte Kırgız elimizden, Kırgız yerimizden, İslam dinimizin hizmetinden hiç kaçan acıratmasın. Allah'ım sizlerden tarkan urfaklarımızlardan camandığım Allah'ım hiç kaçan kötütmesin. Sizler dinge kanday hizmet kılan bolsanızlar, gelecekte sizlerden tarkan urfaklarımızlardan
Jallar jaşıltарын көрөсүn. Аллах Таала сиздерге дагы биздин ошол жамаатка дагы Кудайым насип этсин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah razı olsun.